Ona thengia wa kiama kia UDA kuoneka gute ngumo yakio gitaro-ini gia gatagati wa bururi kuri mung'ethaniro no kuri na ahuraniri meyumiritie kuhuranira iturwa ngurani na kiama giki. Indi ona kuri uguo magikaya rimwe gutungio mbukirira magongona-ini ma muingi. Kumana na atongoria a mung'ethaniro gucakithania muingi na atongoria aya. Mundu agwika triga ndugakaranie nake we mwenderie kioneki munie bara irako hau nja hanyu ya rami, munie thukuru irathondekwo, munie project cia stadium irathi na mbere gwako guku Murang'a, munie project cia mai irathi na mbere gwikirwo, no mutikambie gucozana. Uguo ingira mwana siasa agenda yaku niyo gutuma ugiririo kana uria wathii kumera kana hihi nikinye uikaraga na andu atia tondu ndungikorwo hihi urenda kwariria andu umacokie kiama-ini na ringi ni umetiagira. Reke tukorwo tukiiga thayo hindi ino ya githurano, reke tuthikiririe mundu uroka kuhoya giti kuringana na agenda iria nacio, tutiokorwo na intimidation ati uyu angarathire kiama kiria. Gukiri uguo matongoretio ni muhuraniri wa giturwa gia seneta na kiama giki kia UDA Patrick Muigai mahoete kugia na ukiraniriria wa giuteti thengia wa kiama kiria muhuraniri ari. Kiama giki ni kiama national kina presidential candidate ungemoria candidate to president no matioi, so mimi naweza waambia wakuje washirikiane na taifa mzima kurudisha William Ruto. Maritie uhindi ya kwarira gitama gia kambeni cia kiama giki matura-ini makiuga mari na mwihoko kiama giki ni gikayukio hotani iturwa-ini nyingi matura-ini. 2027 tuna believe in youth leadership na nikiona senator Victor Traiga ni senator kijana. Ngiribotera Inooro TV kuma muhuro wa kaunti ya Murang'a, njitagwo Joseph Wachira.